Победа над Вардар со висока разлика. Втора победа Bajane Sandanski, ovaj pad novu poslatka. Da, ovo je jedna velika pobjeda za nas. Mislim da smo odigrali fenomenalno od prve do zadnje minute. Ovakve utakmice vam se događaju, znači sve je funkcioniralo. Od obrane do golmana, napada. Jednostavno takvi dani se događaju u sportu. Ja bih prije svega čestitao Vardaru na jednoj fer i korektnoj igri, a ovoj nevjerojatnoj publici isto na kakav rad u atmosferu je fenomenalno. Ovdje je stvarno gušt igrati. Što presudi? Mislim da ste i sami vidjeli naša obrana 5-1. Možda je malo iznenađenje bilo za Vardar. Do sad nismo ove sezone igrali tu obranu i naravno Niklas Landin koji je bio fenomenalan na golu. Кога игравте 7-6, Вардар се враќаше во игра, колку е тоа паметно за кил? Pa imali smo problema, Vardar je krenio u drugom poluvremenu sa 3-3 obranom, imali smo dosta problema, zbog toga smo igrali 7-6, istina je da smo primili 3-4 gola na prazan gol, ali eto na kraju se isplatilo, imali smo jednu krizu negdje oko 50 minute kad je Vardar došao na 5 razlike, prebrodili smo to i na kraju zasluženo pobijeli. Што беше различно од оној надпревар во Саудитска Арабија? Evo, mislim da ponovit ću se opet, da je naša obrana funkcionirala i Niklas Landin bio fenomenalan na golu. Сега имате пол позиција во групата. Што очекуваме од Кил? Ќе го видиме ли на Final Four оваа сезона? Ja se nadam, iskreno. Duga je sezona još, mislim da otići na Final Four treba biti pravi u drugom, trećem mjesecu kad se igra osmina finala, četvrtfinale. Mi ćemo pokušati naravno što bolje odigrati ovu grupnu fazu, lideri smo sada, ali to ništa ne znači. Već u sljedeću subotu igramo u Montpellieru jednu tešku utakmicu, tako da idemo iz utakmice u utakmicu, mislim da svake godine isto ponavljamo. To je tako u sportu, ne smiješ gledati unaprijed, moraš iz utakmice u utakmicu igrati, pogotovo što mi imamo u četvrtak jedan teški dvoboj u Wetzlaru, u Bundesligi, tako da idemo polako.